mabakari na tungeria ndene Meru ni bakungirite nindi munge seneta ikuru ya gucokia Kawira Mwangaza aringa bana Meru ni bagugita mwankira nindi utingo Kawira aritete ni kuringa kigitumethirite kiringa onto bakwa nindi boyethire akyana bangiye barabara nite no gambe wa seneti berite Kawira agagonkoro hachwenta irenge ya kuregana no gambe wa seneti ndina goro gwingi sana no ntuba seneti yetu ngora ya rutiro tuko murungu wa mitharime kabisa ngatho icio ndene ndojoge mwathani murungu no ntu utethine muicho wacio nendi ngoromba MCS beto na ango atongore beto onde ba Meru be amwe nikenda tumba ogeria Meru yetu turi amwe na ibo ya kiseneti no ntogwile la kioto obo ke Meru ke kwingika tukuibo ya kabisa nawe magarina okeyagwa rutero ruringi no ntu kwa musaliti wa Meru ibo nkuye moni yakwa na ibo ya ke mwathani no ntubwa kuruta mamo etene no ntu no muyi Meru tukuria nyuma muno tuwi magambeni na ndi tukona thina rirathirire na ndi turenda mutongoria ungi nweje kenda turitira ngui no tumeje tucha Meru gaichoka akwa woni ngweretwe ne mantu arendele senate na inguwa wewe boya na ingwetiganiria senate na ingwetiganiria na wambi bona yotareo so ende itu etegeria batu ende tu erenge tu chale trikari njaga na oran deputy okyo ya trikari kenda tu chala atongoria bebe abra batu tethia na ratethia Meru at lunch iparamount that Meru erewe mbere tumenyori mwe kuruka mukuru twamba kumenya mbio yongo thithitie kana actions tiaku ni kari so at any point in time gender governance precedes gender twamba kuga governor wa thithitie kenda toria governor imwe kuru kwa inko hope that whoever assumes office aga tutethia atuiteri nyene ru turare tutonya ja Meru. We are yearning for delivery, we are yearning for development. I presume ne mutuma antu ethinkia tonya gitene okarende no tutethie to Njimi Mugira kuma kwene wond ingo cokia nkatho mono no ndo senate no ndo bango ira bara itere goro kwa tugate mwe koro kuthurwa no ndo urona mwe koro ngero ikite emotion na kijabire biranga bana arora gua atoma nyochokia tonde komenya mtu nyati ye kwa gicungu ya translate na Kiswahili ale munyochokia bioria na inkuibwa kama nonyo ndo MCS bara beto bari ikite emotion nara na bagwatanite bonde kinya story uri wa spana akiuga Ivan Skaria akiuba barari 8000 bara ya 8000 genda baikia motion ingo boro ni rongo arariria na nya seneti ni ronire manto ya jonde Kawira ararigi yorongo oni ango cokia ngatho kuringana na ora seneti irathithiri aki ndene Meru turari to chumbuka muno tukiuranagia bioria tukorire tukona thiri lakini na ne thiri ni irezire na tukoroma murungu step iyo ingi itete ndibute ngavana wetu wa Meru jawento ithinkia ati kova atoka zokia ngava ndibute ngavana onge tukoroma nabo bethere bena ngwataniro na kira antu ba Meru barariraira batarira nundu turengamuka turarira nundu tutumaendero turona no tutongeria turona turarira nundu bo tongeria tutarira nundu bo muntu imuka kaintu murume Kawira kumara indire igirua bwa kana ndakena muno nuntu Kawira arari ago tukinyanga mwanka twethio tikio na tutio mwenda kaire na ni matuja wijathire buru wenda ugande oni ndauga oni Kawira ni kiakwa ni ntio mu support ya so kwa kaire kiabiere kankwenda kwira aturi akariba Meru barombere deputy ngabana ora wejeta guswa ini ari ngabana no ntukuringana ora mwereto na rwa ndikirete ndigetwe atije wakiuno mugongo kuna tu turantu ba saudimenti tutumura tutagari dore dongi no ntukela atetwe au atete kirate kiwete gwekera atikira batu ndinji ora wejete tawe ngabana wetu mutuma no tweterete atutegere na ridore daga na saudimenti na ntuite turaikire motion jo kuma le mbere mwankara jaire leja thatu leja na no saudimenti batu tuga tutegero muno turi antu ba kariba saudimenti turari tutejero muno imama na ntuite to muigaya na au anka uibwa sana no tuba seneti na anka uga kinya tuko 14 appeal tafadhali menya ni Meru ikurira i utongeria bakawira menya nte mwekoro kuthurwa Meru i utongeria mamwekoro muthuku bukuthurwa Meru mwenjero yura Kawira arenjite
yoko munta deputy governor mwenjirona yuyu kwa munti seneti ati na thai atura kurumanga twabera kaende sasa kaende kamenda na hiyo imeisha ndito komeaginya kwenjanji bari tuabo Nairobi bakerwa mbecha itu egeta mbecha milioni egana ochoke kawera turenda kwa piloto QO tokera judiciary kumage Martha Koome jaji bethe abai kiafu no to thirikari ya thawani amwitha to cha thirikari